abusuan for mwakwaba ene yasan aba ebetwetwe nkomo afa o my Ghana ne nsema e fire brabo ho ene yankase enua Ellis Robinson Oko sene nsem be kaye na twetwe nkomo na dwumadi nti betwa ne tia na mafre na Ellis Breko ono na Ghana National Fire Service dumja adwuma no one amansan edi nkutahudie ese wona ohwe akire di sa nkutahudie no enti Ellis wa hase ni afre no mo amunim enti afre me kra manka mo amunim dada na nsan ija hyehyɛ na dɔɔso ye hye kwan ye hye dan ye hye adan ye hye nuro ese ye hɔ na baabi ya kwa kudu no ye hye nipa fra na na obi yi picture bi kyerɛ me me rehwe eja kiti enso agi wonsɛm pa na akɔfa nsɛm bebre aba Ellis akɔba enua apombo kɔde uche dia minim so de be bank amesme de be fisi pa anyway na fire service bokode boko so ijashishye na hayen kakra muso hamo hayen mo amudum ja no hayen pa bi asabe uda ahomache abeti anija na se o sorry utuka pa na go se ye be so ano yeso hayen pa Saturday night we ho na obi frɛ me se opamacho ya frɛ na ka kyerɛ ne se eje hye okukompe tibe se me momodia na men kan kyerɛ Peace FM fo na me frɛ na me bɔ mama ne me se na me ka se na no de hye de then na see is it ade bi a ho a peculiar with season ya ewum ana se ya na ejeja ye ho ana se there because last year around this time so be kaya e BCCC nti peculiar with season season ni kan o Hamatan season no ewuma wo nioma awo kese eno so kan ho na mum me say yangasa the friend attitude no so kan ho carelessness anhwe ye bebre no wo ya fa na ama aye bebre anka openu e wo ho mum de but nanka ensusu se be bebre sa but yen nipa ye nioma ye ya ento yie no na ama akoye bebre sa then na yenim ana yemfa ya dwene nhwe se jabetimi ahye ana se I mean then awareness no eni emu den ti na ba na sa me dey me feel say nka se de o sorry anopa onim se o meye se ansa na me fifi akoedwuma sa na se jan baimbo enhyehyɛ so eye osu se eka ho se bia wo fifi na se wo se o TV a we jesi so se odum no o fan a we jesi so se odum no me man kete edi jaba no nyina no so wo sa sunu wo mu na otumi de tutu ye a emma eja hyehye ne ma ti o se odum bibia ofie nioma bi wo a esi so cha eye hye tumi di ejaba me fan say apart from o fridge ne de ka bibia anya se esi so che bia sa no ka wo fifi a na we dundum no ye ne ka ka ho kakra hu a eto sen wo ye adwuma ibi o nkrofo na gina mu sa no enya asem kitwa mutimi ben japa o enya asem kitwa wa o jade report jakra o ti ho a eti sen na ejase affect eni ni body ni bibia quickly we there emrantie ono so no won kam ho ozo mpeso mo boa na mudum ja no eno na de bia ye ka se mo yesa na endi mwayen obi wo ha ono na adwen ni se jana e hye no ni yesa ye di nsuo no gum na yeso ye twa ni nche se bibia hye ni de ahye dada na mum se de be ya entri nko baby fufuro no na ye di nsuo gu baby fufuro no ho na nti jana be du ho no na edum but eno na amanfo no nti ase sa obese jana e hye na o di nsuo no sa na tie I see. Now back to we say they say you free you no obi ho a ne iron si so. Sir. Ehye yimu da bia o pentem nti you hear say what turn it on or turn iron no on. Eno no bone. Bone pa. E da regulator no e be feel you no. Ho na e dey say ato enchem no beba. Nti to be very sure no eno utufi wo no ho ana say socket no. But obi ho ehyem da bia say woni say ya de wo ho. Bebre university halls is behuna students or cock lectures or pentem na
said the oche odum oban no ho na ehye still oban regulator na ye ya na eno dija hihye bebre ba nti sa anhwe yi asem na meka na bi ye say ye hwe se bibia ye bibia no ahwe yi ewom se de be ya emfa ija hihye mba the awareness no say nipa be hunu se ja ehunu ne ade no wankasa for kuntabu ma ya ade a ye sheda ye ne kese sebim say fire service act na establish fire service no adwuma ba ko ye de asoem no say mo be tinkrofo mo be kire nkrofo e ya ade a mo ye ne bebre ye pa okoye nkrunkrunkra sin mo ne ade nyina ye nkrofo no even to the level of fire post wo mo di dwuma papa na mum ade no fire post no se bia wako small rural community bi bona fire post wo ho the your fire regional district station near about fire post they just say was our levels ni nyina say the be ya be cover grassroots ni nyina na emum ade no wo che no nko ene nipa no so ye no so enko nti na ye say yesuban no esisa ye gitum say ja ho ban bon hihye ne say eye bibia ebe ye de bia na aye part and parcel of us sadi we say hu a se chejim kakra ye de yinim se ja na ehye die na betimi ama bibi se yaba die she say obo na e bia obi pa matches bi ana say obi nom jot bi ana say obi ja fan bi si so jot kitikiti we kitikiti say eno no nyoma e wo to ho no wo na ti aso ndumi no ena oposa no no ja hokọ sanity na obi hu na bia gallon bia fuel bi wom ana say oil bi wom a etumi shin tentem obi wa na akosum ana say bia carpet bi wo fom na akoto so kakra eje bia starting kakra na akoye ja kese Chesha senkitin na baba ekese enti we say make us say it was only a spark of fire sanity jacket na kakra ye jacket see na e started jacket na eno na nka ye say suni ban na we mu say extinguisher wo ho na what about my obi e hu so say started be do jani bebre na start anajo time obi e ni nti na ye say nya ahwe yi no ebi ni mu scrap so say ye bonsam so na bonsam na ye adwuma na ja abonisem nyina ya abonisem ya radio we almost sense you tugum ene kwan so ade no say omuni fire extinguisher nti we said the agency fire extinguisher de nkaja no static kitikiti no de aso no na agency say de say fire service for na aba nti we mu obo so omu gina ho say no e omu say obi afre fire service so obi help na obi afre fire service obi expect say obi be fire service but obi won say obi be ho no na obi fire service na omo di ni say na afi etene ko ye be ba na sumbo na omo de boyen we wo hwa atese ba bi omo gina omo dum gya no nti se fire service for bank omo gina he omo so be gina he we bi sa sempa na say we ko company na se ko company yes na we say ye twatwa ye hosts ni bebre tintinti eno be huna dado akowom na bibia akowom tu be do obe huna nsuo na ye de dum jana bebre na SNP ti na ye ka problem with accessibility say ye ni ye for ato abasakoma ye be check sa no mai ya so omo so nsuo no omo de ko sa hey but at least what can accessibility se jani nyamba ya ase ye nyina ye yi ani ase obia mfa ne ho yamba eja no bawia afi ni hu se sa ha kra fire service for kind be nko sa ha mu ntimi nko so adentina se nyamba ya yentimi enye vigorous campaign bi na yentinsi mu nka se ba ne se eja hia obi ntimi ma ha nti sa ba bi kro no weye mungu yentimi nya sa de no sa nka ye district assembly for no omo hwe ikru no so no ikru ni ade na eso omo di djuma no so the be am for be safe but unfortunately be bre na ni sa djuma no omo nye ti enra say ishiem mayor of Accra any fire service mpanyimfo hia aya hye emra bebre ya task force metropolitan enra mo hia emra
Eshema. Zamra ye o hoda do. E wo ho na emra no ho. Na won say koye ankro na eya na the friend enforcement na enye din papa. Na say ye bom as a coup a police for na admo for EM for fire for ti ye bom say coup ba ko a no enforcement no eya na din pa. Obi bisa say why are we what we are? And kabibi say enya mbae no kra no some so mo kire minim say andamo ayi no mo kire precautionary measures eni ma bi a ye be ya ade no ntimi nsi kra entinka de mo ye ne nre say ade bi na wo say nka mo ye ndada na meboa mi kai say ye me for this emra ne bi tutudwa emra bi abesenko but eno no na ya ankranko de say de mi di kan yeso ye gidi say the strength in numbers ye bom ya eno no ebedi mu say de ye be no ankro ntina sisi a ye di sa abomu na ya yes adwuma no bibia ko pepepe nti we collaboration sanity. I see 144 wana busia for twem komo efa eja ho wo so so a wo ye ankro pese mbisa wo se fa se before nyama meka nkyere wa ubetimi de wadwena bubu ehunu se bibi wo ho ameya anhwa na akwakofa gya aba na wo di nsu asi so se wo noa wo si gas na de asi so wakogoda TV anim se wo hwe kakra na wafamu ada na sensuo no wiwie ebetimi ahye papa batamanfo ye silver chance no kra no ebetimi ahye papa ntina mekasa nyina ya ahwe yie nkwa ese bibia bibia ye alert bu no bi oto ade se de okan anaso hwe TV na BBC jaso ha nti ebe hia se yenye saa nyuma mienu ni mbom so we feel say nka wonye saa nyuma mienu ni mbom a ebe ma wadwen na da ho ase de be ya o concentrate o ade ba akos. Some of these places are core no akese no be core say fire extinguisher ni ho fire hydrant any ho baby I should da kra de amansika kra no kwa fire service fire extinguisher ni ho na hydrant ni ho a and your residential areas there me Jesus or them be adwin say bebre ho a extinguisher no ebi ni ho menim some yes observation na menim efie do aga na ha okwa abekwa akoto say wo extinguisher ho and I say hydrant bi ben ho wa kan sempa ye mra no en sheda en she amanfo piti say nka omunya extinguisher omufie adenti denti am bisa sa say ka ya yetimu ade de mra hye ye chinchin say na mayem fire extinguisher entum ene ye so gas we fie onyi ni say braso say nka wo say sa de na beye kan ye dansi hu say ehun hia pa say Attorney General na pamfo ye behwe na emra na yadanye ni kakra se de be ya ebema ye fie no mu ne ade so mbenya hwe se waboka esi udan na onye japade se na extinguisher ne boy ahen ebia within a short time we na ja ase u japade nyina tie de afuto na na eto amanfo se ewo mremo ani mremo nka obenya extinguisher wo fie men twen kura mamra na sanity afi so hydrants me no ka se me report bi wo in 2013 na ohwe de wo ho no mpo no amanfo esisi kiosk wo so ebi so water company sili no mu ne ade because me bobo obehu ba wuri me ntie ba no sa no said onipa ko no si down no kura onima de kro no say hydrant unlike baby how e be betimi the mark be esi ho a kire say aha eye hydrant but onipa ko no fi say bi asase ne da ho ko be ka say bi kura furu so minim say hydrant dey see a indicate me area here North Carnation here de me huhu bebre ya show hydrant but obi wo wana so odin we humpo say hydrant kra na fa no but omunim say hydrant amafo nim say hydrant ebin kra edi ya force bie ya two pipe ma mo force bie essence yo sense say mo say ade ne de ye be ye fi na ya de continue say janche ya say ye bubi wa say busia for 1441 ye twetwe eja ho nkomo sa wo so ahu bibi wo important sesi ameka say usu say a pursue threat ebetimi amaja hia obetumi a text aba ehu hia pa na ye hwese sa de intimacy because what here wo de wo say obi feel na no
madam fu bi o say obi hye ade wo ne fie ni dua ono wo ne fie na eja na be som wo ho yes so ka kire o mo ansa na o mo agyae na minim ele se sabi minim se watu kwan na adwuma isusu wasua abrochie mi ade na ya makwa mo bi atimi de gya tu bibi mu sa debi ba wo ho pa even hydrant ya okay baby close be kona 100 meters bia hydrant wo nti eno no yedum jana na nsuo ni sa na ya couple with the hydrant na ye di ejuma but no enti sa emutwe ina afi su kra so bebre ni wo ho a ye sili ana say amanfo atempa with because I had nsuo ja sanity ja de ba enhye enso da no ahye dan ye boka na ye tie akire su 1441 and I twin pese ye hwe animan bi mu a usu se o se dipa bia na o sori a wo ye individuals say matter say task force bi so aba mo nanam hwe sam kitwa isi ayi ni abre pa be central medical intia enkoye abafufure intini ya make say ya to abasakom ye ne nadmo police for fire for enyina ye be bom na ye dijuma ti enye 9-day wonder cry IK or say TK I'm so near a fast service and a condo so bedroom intina what text to her say was in a condo pass or person joining be please ask Ellis question why is it that any fire occurrence entails political blame game? Where does the truth lie? Can the public be properly educated? Of course, you come ask me if that's some what is asked. Most I buy is we now yeah, no more science. What is asked now? It high professionals. You say who party A and answer party B. And professionals are ye juma. You best say man for say yeah fire outbreaks no a security issue. They are me find yet a man yourself cry. Sir, get it or reduce it. We now say we will show is a political party representatives at her. Assembly objectively no more can quite be fast. The best of night among yourself. Na yes, we person a jabba a ship, we don't need Jano or shipa. We don't ever see a free mood doors on Pana yet when I Janos so air share. It just with him so MPP and I saw in this and I saw can we be fat tax force on what sense? They say then I'm more because they say ocean there the daily is it the Ghanaian Times anymore? You see a coach in the Pabe SF4 more companies and so money extinguish our and on year insurance and so near Quaco. We did this as our companies, you more harder. I mean, blame will be but our harder dad. This is a fina. Why de why de pa ze inge obi akra enti den na mo ye mo background na mo be den sisi ano ye be publish am obi a hu say dwem say no ye ne EMA ene ECG ye be call around illegal connections nyina ye be disconnecting nyina I see afi so wow can be mo say illegal connections yeah so be our electricity that's right suppliers in the mouth, easy for the mouth. Sanity. Ye be disconnected. Na say it is connected so na ye calling a sign ban why there and them running be the papa. Security committee no more your friends say punishment be a war. Ye be hwe obia ne die na yama osaka o punishment. Afi so ye access. And the more adwuma yo. Enya accept kito. Because kiosk be be ya twen ayi komu nyina, mo be ko ho nyina. Sa na ye be ko ho nyina. Afi so access we no be container no dey si kwan mu. Ye be ye public announcement. Ye wi a na afi ye si dwanu mu. Ye be clear sa eyi containers na ye kudum ja odwuma e block ye nyina. Ye ko yi ni nyina e fi dwanu mu. Afi so kwa so. Yi no de mu be yi. Na mo betimi a sustain say ensan ma biem nti na punishment wo ho no e wo punishment a committee no e be ensure say ye yifi na odi ba e be twe aso pa say de be a emma obi su nsan nye sa de ni biem afi so edwa na me hwe so na 6 na yapon na 6 p.m. nyumre
ne yapon yapon so too early you feel say by 6 dey na me ayo bi adum na kakro benya dey wonya 6 no so no task force no betu binumu a wo be stay edwanu mu after 6 no say the be on be check say bia obi eja bibi I betu mi dija aba na say be ko market mu round nyina we say bibia anima betu mi dija hihye beba afeso no eduane no wa market no ye be ye special place bia obi a obeso nu eduane a ona abeko say bia ye nu eduane basa wo edwanu mu a ede ija hihye beba te bia wo ton wo na de ayi co-porter sing che ho na wo no aduane e no sa de no ye mpini sa ye be pe bebi a opeso ye sa odi sa adwuma na obeko na wakoye afeso no ye be train e ma na omoton ade odwom no ye feel say se jano jabia bakitikiti ntinka e bakitu ano munim de so moya omeso anu mpo ansa fa se so aba ti ye be train man ene ye be yo mo fire wardens no mo ne ade wo edwanum se de be ya wo mo angasa no e ba ne se jano a start bia wusie bre ananse kitu mu a se extinguisher bia om de be so anu kra ansa na ejanatini na fi so ye be encourage edwedifo ni nyina so bia benya insurance obey insurance na sana insurance so obe ma okwan so obey insurance na say jahu ban bon hihye nyina to dwanu mu ansana omo be ma insurance nti ye be make sure say jahu ban bon hihye nyina o ye dwanu mu say de be ya insurance for no be ma be for insurance o hweje na kam ho asem kakra kire enti we Ghana ja na ehye sa no Ghana ja na ehye pa sa I see. Okay, nti bacho ye nto aso measures na mo ye ni binu na me bisa se eja hye dan se wi a me pese bisa se we no sa skeleton na akasi wo no yes ye ne dan ye ja ne sa because we kai a ye foreign affairs hye no structure nda so si wo sa ba be si enne eno no nim se e wo se ye dwirigu ana se ye be ne dan ene da so si wo sa nti bacho do chechim kakra che eno no e ya na ye be advice se nka AESL for Babere Dino. Now one day say Omorena Dina one day in Dimwa, Nanka ye drigu from. Me feel say I want him na ye drigu from my yesing, said the Beya at a engine for Frost Besaba. Someone see me miss out say Sansama okay na no newo. As a matna me jano share win and babeka. Or see me miss out a question. A friend one can say better late than never. Nti eno nye option men oso men fa no men ye no ano men fa no nye se me di kan na anko ejuma aye so omoye na anko ejuma aye so omoye na sesi a ya kan bomu ejidi se ejuma no bedi mu e say fire safety management a shared responsibility. Fire service fire safety management shared responsibility. And you the policy that campaign that be nanka ya no demo the policy na bi na ye share ye pese ye implement na ye di twa jana no kra. Well, abusia for number na was no 0288 700 200 wait me do anu ato nkomo mu bi na enkankan se wahu bi a bia besre say ba akofo ne nsa enso nyame ani kata na bia fire service for na mo do munya hu ye mo na munim details no obetumi afre na wo do anu ato nkomo mu bi Samuel Kaswa osimi misa say candle betumi amaja ahia na so na wa wonim dada njuda kan bi kakra fa candle homa ye okay we should see TK please catch Ellis say hey na mo kwado fire service ah for the obi scratch me bisa say da na mo forms be about ube ya no anu ansan wako candle yes. Their friend open and answer naked flame she ba first class nancing say obetia say secures bi ashi na kola bi ashi nyina candle a lot of them nyina a candle maami na bia o se okobu nsu aba uja candle obeba na candle na to bi antuma bi so na ashi the candle there ka be ya metufu say this time no rechargeable lamps aba bebre can you use it no e ma light off na can use it because candle no say e shiri na e ba form sanity it is emfa say ade bi da form okra na e yetietie na e ben ade no let me free tons so sanity the candle there nka yin film kra e di ja hihye ba papa
I see. Well, number here 0288 and Muhuno so 0288 is it 700 200 over to me afrena what will be beer one what will hydrant be be accident so catch na e ba behwehwe akira kwan will be illegal connection ka will be ohyehyɛ near maka na no Ellis misimi free temeba so no maka kan na omudi gya to motorway kwan no mfimfini nim say what ya afre a report nti ye wo motorbikes bia ye from rapid intervention for omu patrol so omu saka obi a ye bechi no wonim what is interesting omu hye no me say jama ya adwuma bi ne de ama omu so omu do no na omu hye no sa na omu ahye transformer na esi kwan mfimfini na omu san enye omu fere no makọ fere fire service for say mumra no mumedum no tibidu na fire service gira ho a omu dum gya na omu aso a ehye transformer no. You see, your team or check his idea. Okay, I don't saw his idea. Okay, you are home kakra. Na many listen. Sorry, Esther. Esther Marchen. Patrol. I want to say. Nyame adoboko Esther na nso There's a man. Patrol. Pocket for not a socket in a fire. Every month. Every month I should dine. But also say, oh, plug it phone. Not a socket, you know. A soldier. Okay, you say we units na fato so na tie or say o plug phone na say socket na a soldier. Hey. So socket no e pe Japan so won say problem on. And no bibia ja so ma ehibia no say koka na betumi ahye. Betumi ahye. The moment I will plug ya obe so be say pe Japan na say problem on. I say ofre obi o wenim de e electricity no ohwe na o CSA ma. It is ordinary no and say a peja. It is a peja. That is a problem. Sa some cry can say a peja no cry nya sem papa. A tija. Enti obetumi because the ja ho asem kan ti nya tija de say no ye kokuma se Solomon ho. Solo? Yeah, you know. Yeah, pa Solo. Yeah. I don't pay. Bani bini. The emotion the Jonathan. Mutu with energy, you know, there was our food go with the great in the person. If you are not no yet watching. We took me a prepared that you are now. Yes, Yamala Jadash. There is a man of the bomb because I didn't know what, especially not for the outside for the Bahamas out, no, pretty great in the pop. Yo. It's here, she quite when you are for the room. And I'm Mate Solo edase o se e bonensa no sa o twea na e ka piece na wa ye bibi sa na wa to atwene ho na che se e jadam na hyeko ampa nti de bia ye education se a etu omufo se omunya hwe yi se George no ye nka se mo no but omuhwe se omedum ni yi asa na omo ato atwene what by the me sa asem we say ya te at sa o filling station a ye nyusu phone ho ye nyusu laptop ho na eno susu timi soldier but nipa bre ho mo ntem ho ase say me guta me BlackBerry me ye me call car inside eno susu dey na ni we jawo ye menim say wa hwe sa de na ana say me pentema ko afi na me dum car engineer de no so de bero no but ya te say sa de mani nyina so no ti so betwe manfo adwena so say yampa sa papa say sa ne mani nyina tumi de eja hyehyɛ eba your phones ni iPad no na de use na wo radioactive reactions be towards fuel say one we nya hwe kakra obehu na eja hyehyɛ aba say e be sra manfo say de ye kan sa ukọ bebi ni ese o me nja o engine so ana ase bia me use phone ni ada say odi so wa hwe ni ya na wa kọhwere nkwa okay ti abusiafo no ye say ukọ akoto fuel driver ni na mo no odo na mo fa phone ana say passenger phone so bia o filling station ho bia yes an kokuma se bia Abdulaziz Abdul yes morning what is I nyame adom boko na so jam show program o yeda mati yo na pese mo bita semba ko e fa service wo edu no na me go anka fa service phone bebi a ejum bo ye ejuma ni bebi a you have to call it filling stations one but who say mo branch ni e ba ku pa e wo kru and sana secondly and sana ye front fa service bebi a si o bebi a mo bra
ansa no mo be duru traffic ni mo no man ka be ya mo branches ya ewo be dia to turn your money be dia edwumfo ho no no man branches so say this year ansa na just from sanu musuno man Abdulaziz yo o ti de okan no o se mo wo ba bia mo wo tita ma e be fra mu a mo be fra fe na kra de bo ba kra ye mfi mo se traffic mu na fire service ntidi ana ohun sa de na o be fire service bo ba kra ye mfi o ntidi ono kan se enka be ya nka bia mo be small minim how feasible I know be ye but Isaac Sunya na o se men kama mamfo nte se o se electrically no oka minim electrically no o se wuja plug ewo socket mu na wonye na hwi mpokura e produce heat enti no opeso okan o se betimi di jaba msto ansa na be ya no yensan kokuma ase bi me na nam kuma ase kwan so sa VIP straight na yekono Kwame hello morning Kwame no pay titi Martin ya nyo Kwame me me say na factory tani ni pagabi ampa betie na pa pe to ka bi se dumjumu no ombeti task bi na o ma nyam o ma timbo dada e dey no information center ya but um bi do ho ne bi a be 5 o'clock no na mo na so bi a mo ma no bi a obi enu mi socket obi a obi mi do no mo na so ta ko pin ba 6 na no ma po no bi se kan mo bo ase task bi na na mo na jo na bi a ho ne so o mo timi ko bi e nyina e hu so bi edu bi yo mo pa na so ta no bi a be hu ti bi a announcement ni ko so bi so bi a be ya we no bi bi a yo Kwame dase o se ese okodwom na enkrofo ankasa ye yo mo small minim se benka se information center ti o se nka e bia mo betimi ayusu ya no so nti obeka no abom yenu was mi bisa o sade ntina as examples ni na ko ya akra mi ba to ya akra nko aye de ye kan bia ye ba bia so e ka ho binti ye mfa sa asem no enhye team and okay enti pacho amanfo bi se bisa nsem no bi wo ha sei obi aka o se electrically men o se menja socket no kura wo men debi ka ye socket no plug no menja wo socket okay yen ko keep question ye ko keep question so gwe pako hello yeah pako na wabandan pako okay also ma company o yeah, when you let it for no one cast. Or Sunday, oh yeah, we took the way light off. Maybe I will light is that. The bill, what was I refer was lighting. Mother would light black. Okay, into fair. High current, no problem. Why them now? If I accept why one cast. Yo, Paco, Edasi. Or those who not Simon, Paco. Unfortunately also was a power surge no minimum power suppliers no bet control sade no say you so boom na ba be wura fi obe na ejad dem na ehye dey stress nka ufifie na yama light off and I say yama light off na nka we do no main source of power no e ba na dey surges ba wa amfa mba wa no affect wo kwan bia so TK obi person bi say yes radio so obeja ne socket adam say edikan Canada socket bia say radio say de ben yo enya ade a obetumi eja ne hosa o si TK ka kire Ellis say omra nima na omehwe nima de crop person obehwe no o say 1 meter for was efie do a body a was 1 meter for no enye fiketwa enti no dompa o say ya momra ho na manfo so say forms no enti eno ne last question be ya no answer TK ye be cut e tadi so say ye free kuma say be sne ko ye ko Debbie hello yeah good morning you na anapay me pede mbisa fire officer not on there dani you there your helicopter will be I am quite now in your helicopter is dumja. Yen Cry. The board ya na best ni mu no. Ya hwe ne sini so but yen nura. O say had ni bi wa ha. So but you want me nyame. You don't know nyame. Yo. That's it. Say, today you movies. I am a helicopter. I am a ya na e wo fe. Ya be boa pa. Ye bia.
abeboa se si amom de enibi na enibi na se dem make na ma request bi da oh sa helicopter ni won kika on there me aban eboa bebre but eno so ye one capital intensive bibia se kromu bi ni ade na dan amanfo sisi ni ade na ebema so ohu osu ye koso o sisi ehu be hia yen na me pesa me ka se enye aban kwa ankra ani jumani ade so ewo krom ko mutumi boa keye sesen se me fa ne se ebia uko not industrial area se ya ebia Melcom any other plastic manufacturing companies all about together ebia omu di bibi aboa fire service se de be ya just see baby say na nka mbotumi de aboa okay me yanko kumasi bi comfort Connie. Hello. Yeah, comfort, good morning. Good morning. Anapay. Good morning. Morning, comfort, Anapay. Metacho. Metacho mi busa sa. Wo so kwa so and also so etimi de eyiba. Wo so de ya? Kwe. Kwe. What targeting mosquito? Okay. Yo. Wo so kwa. Kwe no ye naked flame. Ti waso a ejaniti anu sa anu. Se bibia eja kana e hibia no e kan pe e be hi. Enti kone no bibia esi from kra carpet wo for bube wan ko kan carpet na betimi a hye. Enti kone wo se asa wu kun tonton so behwa na wankasa be kun ho enti no keke se mo wo fire extinguisher wo ha ma Ellis and display me here unfortunately next time you be display wo ha say na Ellis 31st night wonim sa manfo hye ties mo so mo de pam sunsum fi ye ba ka ho asem ye ba san kokuma se bi. Hello Kofi. Fire no. Ebia wa go ne ma no pi. Maybe I will live. E wa ba na bia ya light na and say me be BBC. And so timi de ja so ubisa say timi de BBC wa ho. Aye. All right, okay. I'm so what address the can. Yeah be stress nka. You doom light no fifia na we dum bibia power no kra dum no main source of no ita no na freezer na esi so enam dum na say you dum no freezer esi so ache ntika ma your friend saying ice kakra o ma obetim de di juma na so wo fia na wo fia so na ya dum na so be dey no so nka no so nka odundum na eba obeboka eba u Ghana ye solite beti ye na se ye jansha because say ye siduma ye bia be ya nka sa brinki ewu ye de ye jaye first na ye say ko se kra de eduru say ye dum no na ye num na ye yam hihye yan because ye dim say e de na ebe wiase because akoye normal kra anti okay, John S.A. Tiki, why only the government? And the name the archives also. Felix or a driver, okay, university or say, on the sister or say education and a woman a year more, woman does. Felix, and anything here the UTV, it's all about you. Tiki, my advice is that anytime power goes off, one should make a conscious effort to turn off all switches in the home or house. Those who would leave their fridges and deep freezers, well, I'm finding I cannot answer so, and fortunately, Mrs. Mean to me, fans also, but advice now or they you know, extinguisher no be a brave has said now. Okay, Momo family man has a shady. We extinguisher. Hey, we would do. Okay, all the trust in family. Now, you would bizarre. It will be also a light. Okay. Extinguisher, we are CO2. We to domestic fires no money. If you now answer na will be you see extinguisher. Pin be high friend is safety pin. I don't know Safuano. That's right. I don't know Emma Sabia or why anyway no. Okay. And nema accidental bohuna ebia eba out then na assume the first of all be safety pin. See Jano me fan say sure ha baby sir
say we a friend horn horn o de be kire ejane base anya se bia soro se mo de be kire ejana eso e de corner se sa ti umia to boss o sa na te pressure wom ti na e ba ne sa no nti we say me use say wu bia e say o pep me ye hwe say pressure no ti saying nti ombe top up amount say de be ya pressure ne be e say o san ka ka che me say sorry I was on pekosu create ma me sorry but sa force no de ba no I see yeah nti we ya say jacket a be dum sisi a eye pum ba ko sa na e say pressure wait me say ba ko bi this time me aware amount for say no here no who the best seat of the fire seat of the fire no and so be man so akos we say yeah be fan say cameraman na yes seat of the fire no seat of the fire no na afi wa pra we sweep it I see and then you doom jab keke that's well I was for and someone can someone will be wakra hu bi da first time ni oh wakwa say na utugu no so utugu kwa and then na so ya nya bi woni fi anka be boa pa ja bia starting kakra tunya we I started around the asano cause can me ye bi hwe but me say na we nti epin no first of all be epin no ye bi na me hwe na we me ko bi no man kan bi dia nti mpacho fa ba ko so na me udi a kire no me fa right so now udi a kire ejano is seat of the fire oh asie sa first what the kire so fa kire so bi oh say say o sweep no yeah na say I see that's what I call be nya the be agro nti dey hear all the time now okay safety pin no e share hon all right okay I see hwe unim so Ellis we obi ho wa to onim se de si no kanka mo wo cars no me nim nipa bi ofie ha onim se de si dum no enti wa ba kire yi wa ya de pa em fact asebusiafo ye be pon be ye do dem se me pon de be pon ti Ellis will final comments that fe ye mpege mo hwes menya text message bia but it final comments or say please ask the officer what they are doing about story buildings with only one stairs instead of two to emergency emergency exit baby ho asade na bi ni ho se de na mo ya fa ho task force no na no be de na fa asade na ho pacho ye no na fe final task force ni call round ye be call round ahwe sa adan na omu ni sa entry and exit route ni na ya mo futu metro works pinino ono so ba meeting ACV nti obeka ya ho ne adijuma e be ensure say they say the 2 year na mum adan afoforo na wo krom nyina na no bebre na omo de omo drawings ba fire service e my omo drawings yes called the friend of fire engineering drawings nti no be che say yemfa extinguisher nsia yemfa smoke detector mbo ha yemfa sprinkler mbo ha nti bebre na wo sa ne ma nyina na ye share other things like smoke detector nema ye be kono ankasa no maybe se bia obenya bi kura de be kyerɛkyerɛ wa ha say I think say nka be boa ye panti and na de part 1 nti abusuafo ye the program no e be wi na ye nwie hu nkomodide because adna do so pa na da krom kwa kodum gya na me amakobi na yakwa ko hese de esitie enti anopa ye ne ye nua Ellis Robinson Oko acting head of PR Ghana National Fire Service and I train come fire everywhere Ellis Pacho da be na mo forms remember because nkrofo kon do pass ko fire service no bi se am no ka say there nkrofo bi wo ha ya recruit omo so mo ko training ya hwe omo krata ni ade nyina omo standby omo be ko training e wie omo wie a na afi bia yemfa say next year mo there make sure say forms be ba out okay and also no you say fake recruitment be am fa ne ho me frafram abem bebre and yes obi yes fire bond them sanity anyway for Nana Queer and Mame Equia, you are 2 years today. How lovely birthday dear Enyagro Craft from your auntie AC in the United States of America, US of A. Nana Queer and Mame Equia.
And then to our own perpetual Vanessa Sasu. Pep, oh hey, unuanom so mo de wo party. Oh yeah, makeup artist wo fia. Enti almost a bra baby o ye bi ajaja na bra. If you say wa manta mo mekwa kudi aja perpetual Vanessa Sasu enyonam makeup artist. And almost one of the free nyame bi no mo de wo contempt no mo de wo hemfa kra bim. Baby anti bra na omomfa wonko baby ompeso mo de wo no. Enti ebusia for ene fia da. Monkoda monko di weekend na nijemu. Aduane na ye de ba no na bi anye bi na wondi. Wo ye Ghana ni adi aduane Ghana aduane. Okraman o wi wura no yare. Wo ye Ghana ni na di abrofo aduane a check your life because semwa wo aduane kura esi wanim unim ne din enso so wage because wo fere. Won so untimi ni na esi wanim. Afi na so ye mpake mana mfa nkofie. Ukotu egu kanokre enti ebusuafo di Ghana de na eye pa Ellis ukwa achia o boss man eno bibi o fast machine abusuafo da mu nyina ase eda ye production team ase wonderful people, lovely people. Mo ba no mu di o mo wa achi no mo nya no mo kuku no ma mo bo adwuma papa enti ye peja ye mu ya me adma Monday morning bibia ni ho ekoso ofie ha minhu e besan ehia bim eda mo ase. You're